General Muhoozi Kainerugaba yayebemberwa runyiro rw'emotoka za pichipichi hamwe n'abagenzi baba abantu batambuze ebigere omu kwesiima kwingi munonga. Aba barabo mu rurembo rwa Kabale batyo bayebembera General Kainerugaba kuzaha mwanya gwa White Horse in Kabale aho yabanza yageraho kumara kwa kanya kace. Ahanyuma y'eki Kainerugaba yaza aha nyanja ya Lake Bunyonyi aho yatongoza eryato rya water ambulance ry'omutindo gw'amaani eryahirweyo gavumenti ya Uganda okuhwera abantu abaherire enyanja egi kutunga obuheereza bw'ebyamagara. Mwebare kwija obwingi mwebare kutwakira tubasiima munonga. Tutwire twino oburemeezi bw'amaani abw'abazere betu okubonabona bari kuzaara kwaro nko mukazi ori kuzaarira hari bwa mahere center siri akibaho kutwara okuza kushemeza ku operatinga kandi buza kuza gutembera no mujuro y'ufitera abantu gutatu aho tucezeza mu communities niza kuyamba health workers okutambura muri jemene haro shwenyanja Kabale kandi abunda Rwanda okisaba business. Kainerugaba kuyaruga aha mwanya ogu yaza aha kishayi kya Kabale okureba omupiira gw'omukago ahagati ya tiimu kuruga Kigezi hamwe n'endiijo kuruga Rwanda nk'akamanyiso k'omukago ahagati ya Rwanda na Uganda. Mwamugumizemu muhagire ekintu kyetu ndera kubagambira kuti aho Museveni teraho General Muhoozi Kainerugaba nyo ndio mukiga kashushu ndabagambira mazima turabasa okukunda Museveni ngo gire ngo turakunda umutabani turabasa kwanga okukunda umutabani ngo mbeho ngo rakunda Museveni. So ndabashaba ngo 2019 mutija kwebwa kuko mbiremo mpromisingire nanye ngo babropis ingire ebyanje nenda kubikiriza motoka zanyu ziraza kwisha mgende na ngumujwale shahi shatu mwena we mwajure mu district ganyu. We shall head to Katuna to put a foundation mark for the Yoweri Kaguta and the President Kagame market, which will be funded by general supporters. It's a modern market to house close to 150 border traders. Tujja kuba tumwebaza tusanyukira wamu nsonga y'okuba nti bagulawo border yateekamu amaanyi ne bagulawo border. So n'olwekyo nga twolekera birthday nga twolekera okuba nti turecognizinga okuteekamu ku amaanyi yasobola okukola ki okumeka sure nti abantu obulamu bufa boda nga nzigale. Ebyokwerinda Kabale na Kigezi yona birije biri guruguru kandi twino obusinge buri hamwe hona emyanya yona eraberimo ebyokora byone bikwatagana ha mukorogo byona birinzirweje. Ensharo za Rwanda na Uganda zikacingaho aba Rwanda mu kwezi kwa kabiri 2017 mu mwaka gwa 2019 ahanyuma yo butikirizano bwabiri hagati y'amahanga gona kandi zikija kwigurwaho aha barashatu na kimwe byo kwezi ko kubanza mu mwaka gwa 2022 ahanyuma ya General Muhoozi Kainerugaba okutayo mu ihanga rya Rwanda akagambaho na President Paul Kagame. Omukoro gw'okwesiima habwo kwigura enshareegi nigumanywa nka rukunde gumeho kandi nigubaho General Kainerugaba rukuze emyaka 49 y'obukuru. Gashakwa Job namanya.